الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى وبركاته. تكلم في وين؟ Asal alhamdulillah katuan berembuak guru kelasahan hatune kemuntelu ini ku makajanji sikaam menggaku yang ilupahan ronet jakai sesang mangan kemunduenin sampai ancini mian bau ubus kai mangan nawangin ku pengku i ku eslohan manama atau kan i ku lian hatune ini ku namahan di sikatan darai ini. Alhamdulillah bisa mencapai dadali ini nilai panaufiku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mengpainnya tedok tevi dategtang dua patelu dumain duituen mengaku itu ngira-ngirane hatu ituen ko isteme pasug patdu si tapi dembua guru tevi mian ko katuan indalal. Baik kau jami sarane. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu neta ada tekalere hati itu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Sihadarat keguruhan tu di alam perhimpunan ini gene tugila aku alen bin dangan parangan duplatunne sikam kemu untuk balku insalamin wahya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi maksyukur kita bituju Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu impak syukur. Gene pen kadumuan binisarar gene pen kadumuan pinakale sitengen paksarang syukurin tuju Allah Subhanahu wa taala. Sabab nen yene si nikmat pengurung pengindam we ene si kita bi amban baran tebi tuju anak kanda tebi si bawaris tebi. Gak niya maka itungne gak niya maka bistane. Mudah-mudahan mangpain pinagtamba manamba rizki tenbi kasanyangan tenbi amban dunya labil wa'nin tekkas el akhirat. Menjari mabaya ku jami sarane hangkan painku ku istayal me supat duyen si bisara kaatuan Muhammad mianan sini yenan sini mian abdrar atau kan yene painne kadilikawan atau kan kapiligruhan yene akul haram wa tanawulihi ala ayyi wajhin kan. Tuhan yene mi aa pamaketo re barande pamaketo re samian na kandaren pagsadakaren dukiene samian panuliganden inendo ambat haram jika isa tainna zulmatul qalb wa qasdu al jawarih an ta'ah wa naz'ul baraka min ar-rizqi wal 'umr. Yena jalan samian kundem atau kan lindem yena pangatean manusiain banglone hadja samian tinakannen amban haram. Inumannen amban haram. Panemmek-nemmek ineddo amban haram. Jalan in pangatean manusiain yene samian gay bunit manamal makataima sin kasaben nalan. Bantuk nen lai
Kung gihal nila isiin, bangahin, lo ne hadjak ineddo yene samyan kinakannen ineddo amman haram, panemmek-nemmek nen ineddo amman haram, inumannen ineddo amman haram, lumaanen ineddo amman haram, sasakatannen ineddo amman haram, yene kue ne pinaimpulan sinilay udummatul qalb yene samyan janan kundem atau kan janan samyan pangatian din gini magsahaya gini makasabennalan bang pinaiseban bang makanak kun kamilay pende may makanakyan makanak pebepian bang isang magnasihati na abay pinain magkalianan pebepian sababwe iyan niya anelai yene problema sin pangatayan manusia iyan hunit ne makataima yene kasawennalan dumen yen sabab ine rukine sa sababan niya alai pangusahane atawakan saget pangaltaanen yene saget atawakan saget samyaan lumaanen saget sa sakatanen saget panimnek nin saget samyaan kem ine nelu laweyan ineddo amman haram wa kasrul jawarih anit ta'ah yene janan la ibang misabineddo painte pangusahanin amman haram kemun bisan ne pagbalik-balik ko panimmek nen ineddo amman haram inuman nen ineddo amman haram kinakam nen ineddo amman haram lumaan nen ineddo amman haram kemun ien dambua amban yene makalisu yene anggaw takbaran nen sitenget pagtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala gak niat kasandal-sandal ni mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala lu ni ke magsambahayan lu ni ke ine gak niat baya-bayaan ni gipatikkahan baya gak niat sanyan magsitingin pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala gak ni niat palisu amban iye dan buah amban sababan iye kue ne pinain ka Tuhan Muhammadin dalal niat janan we iye pegge yene pangusahanin ineddo amman haram kinakannen nuli giye amman haram ien janan inanan Allah subhanahu wa ta'ala hidayat din atau akan kakulang yene hidayat din taufiknya lan manisamian ang tabaran din magsitenget pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sabab wey pegge nulig baranin mahadje baranin malemnik baranin sababan alta ineddo amman haram wa naz'ul barakah duginanan Allah subhanahu wa ta'ala yene barakat yene samian minar rizki wal umur yene samian gak niya barakat yene rizki manusia yene duga niya barakat yene samian umurnin kuengge niya duwan manusia langkew manamal banglay si kite langkew manamal suerdonin langkew manamal samian ini magkadayahan ini sa masing-masing pipain bangi pinagistara gana guna-guna kelumin atau kan gana guna-guna rezeki ini wey sababan wey niya lai sumaget alta haram gak rukumisara ekka sa niya sanyan sumaget dambua pilak due pilak gak tapateng wene gak talilay wene gak tapinig wene ien dambua amban sababan si osa yene dambua gak niya barakat yene rezeki ini duga niya barakat atau kan yene samyan gak niya halga rezeki inen gak niya halga yene samyan umunen magparasiye sabab we iyan naputinay si agama Allah Ta'ala pegge nuligin barannen yene samyan sitengen nulig barannen sitenget samyan panalta ineddo amman yene sa ineddo amman haram magpain yan Ibn Abbas inna lil hasana nuran fil qalb wa diya'an fil wajh wa quwwatan fil badan wa ziyadatan fil rizq wa mahabbatan fi qulubil khalq Ibn Abbas inna lil hasana bennal painne yene samiyaan mahapin atau akan hinang mahapin
atau akan alta mahapin alta mahalalin sababan nuran fil qalbi yene samian pakai doan sahaya yene dialim pangatayan wadiat fil wajh dugjanan magsahaya yene palwehan wa quwwatan fil badan dugjanan samian ngakesegin barannun sitengit pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala dugine pe Ben Ibn Abbas wa ziyadatan fil rizq janan pinagtamba manamba wa Allah subhanahu wa ta'ala yene rijikin sababan we peggehap inet ihap kekehinanun hap samian yene pansahanun halal pamaketo nu barannun duk pamaketo nu sabawaris nu pamaketo nu anakandanu wa mahabbatan fi qulubil khalq duk janan yene magtamba manamba yene kasilasa atau akan pangeseb we me makhlukin sikau payamanun bibe mea magdadagay lune ke magdagay wahoy atau akan magdumino ine nelu magdagay iyan me pungtinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala sa eseb bang siya magdagay niya pa'y nang bansiya sa miyang taraag. Pag sikay taraag magkasilasa siya laytag na pag sikay taraag dambuang niyaan dyanan inilay pagkaeddoan ni kulang lasanin ni yene siya mga dag yene makataraag yelay. Iyan dambuwa magsunsip bisara yene si Ibn Abbas radiyallahu anhu. Wa inna lisayyi'a zulmatan fil qalb wa sawadan fil wajh wa wahnan fil badan wa nuqsan fil rizqi wa bughdan fi qulubil qalb. Ibn Abbas subat yana si bisarane miyan den nalisamiene sa miyan malaatin atau akan hinang gay mahapin atau akan yene sa miyan mangan alta sin maharamin zulmatan fil qalb janan pagkundeman yene kundem yene pangatean manusiain. Hunit manamal ko ene pinaimpuan sinilay makataima kasabennalan bisan pe inelew-elew enu. Latag hadja samian bisarane. Gay magkahagat gay magparatsaya. Dumin iyan sabab ineduk ine sa niya alay sababan niya alay pangalta iyene atau akan kekehinang wene gay kinabayaan atau kan yene gay kasulutan yene gay kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala wasawadan fil wajh sababan pangalt yene samian kekehinang gay mahaple atau akan pamanganne yene maharamle lu labian ine ne lu janan samiaan kundem yene palwehannen bisan pehap pamaranannen hap palwehannen bang pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala ga'niya halga ni demikian nen manusia rusab bang pinayaman manusia ga'niya halga ni kundem pamayamannen sabab we niya alai sababanne yene ineddo atau akan nulik pamaranan niya alai kekehinang ne yene kekehinang gay kinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala dukene nulik pamaranan nen yene si alta haram hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala dukene pebisara yene Ibn Abbas wa wahnan fil badan jalan samian yene makalamma atau akan magtamba manamba yene pamaranannen ngalisu andang welisu sitengit pag-ibadat pagsambayang pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sitengit pag-seminar sitengit ine nelu ginisan sitengit pagtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala lamma yene samian barannen lisu sabab we
dambua amban sawab ne yene pegge barannen atau kan loye samian ni alai kekehinang ne hinang geihap hinang gei kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala duk yene niya alai ineddo we ene yene alta haram ine ne lu labean amban bang yene painte pangalta sin haram duk yene pe paine wa nuksan fil rizq sababan paine yene bang manusia ingaine lilaine gaine pinigne bang halal ke atau akan bang haram ke dapat kewe sin ek kabisan nambua pilak oke udam bua ngakun dambua muslim ngakun dambua mukmin ngakun dambua magpaparat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini samian kuene anule wanuksan fil rizq magtamba manamba yene me janan nge kulangin rezekinen janan nge kulangin rezekinen wa bugdan fi qulubil khalq duk janan yene me aa painte atau akan makhluk pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'alahin ine astil atau kan geisi kasulutan kuene pinaim kon sinilay pepite sitenge pagdagay apus bang taraag dambuain nganda ag dambuain yene mataraglay kadari bisarak 100% geha pangatayan nen geha pangatayan yene mga mataraaglay si aa mga dagin ien dambua aman hikmah dinaag kita bipaani biene painte sitenget pagkakan sin haram atau kan sitenget pagdagay sin apus. Si kedua, kadilikawan atau kan kapilingruhan yene bang manusiain panemeknen pamangan-manganen pamakito ne barannen pamakito ne anak kandanen ineddo aman alta sin haram atau kan pangahinang ne lumain ineddo aman haram pamiline sa sakatanin ineddo aman haram ga rukuyan misara we kemon bangkyo ngayinak bangkyo meli XRM labi ennempu ga rukuyan misara ennempu laysa ko niya alu sumaget tambua pilak due pilak andu makaase keu pain duk sia-sia pain ien kue tabuun umatay atau kan ko tabuun umulih padarat Allah subhanahu wa ta'ala sige dua yan pain negatbu jabbar wa dukhulun nar sababan bunci Allah subhanahu wa ta'ala yene si manusia panemmek-nemmeknen ineddo aman haram kinakannen ineddo aman haram pamakitonen anakat pamakitone barannen dukanakan danin ineddo aman haram wa dukhulun nar dukjanan pakaasikannen narka jahannam waliyambillah pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amban yani Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an benna bainna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala benna lin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magpain la yadkhulul jannah jasad udiya bil haram rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman gay bainna pinaase atau akan gay makaase kene gay pinaase gay makaase surga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadu yene baran udiya bil haram nulig ambat kamundang keriki sampai samian sikabahi sampai yang hadarat Allah subhanahu wa ta'ala nuligin barannen binakan renin barannen kemun tineddo aman haram ha pamaranannen lemnek sa ineddo aman haram andu makaase pain indam buah baranien beggewe jinanjian
duk inakahan kita biwe pangmu tabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang pamakito nu barannu inettu amman haram bang pamakito nu anatandanu inettu amman haram iet sia-sia sabab we tegge ga ge pinaasik ku Allah subhanahu wa ta'ala surga tekas elo akhirat ini nilai natijane ga niya pamulian manusia ituman tekas elo akhirat atas dua perkala banggihap surga banggihap neraka tu si ininen inakahan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene me sie nulik hadis yene samian nulik atau kan kinakanden panemnek den sasakatanden kemon dabayure inetto amman haram atau kan pasagetan si haram di siye makasik suka alhasil pemuliannya gaknya sedih buat melengkap ini narka waliyahudillah payaman juga yene da buah bangar dengan ilubahan hati minta kisah we kata Muhammad sa kuru dia di mama men bang kisah kuali tentu ada pengetuan TV yene pamintanan sa jihad pamintanan ini kisah pasalan maglalu ke dunia ien kuene pinain nele kahaba ia mengan yene lelani niat ga niat paganasihab dene samian dan buah dan niat dan salihah magpay disabkam kem merendehin sifat dan buah lelai dan buah dende ini pinain ga niat samian pain ini sa ina pinain kahaba sang mengusaha nelanin ittaqillah fi rizqina fa inna nasbin ala ju' wala nasbin ala nar oke upaine dan buah elak inale oke upaine insyaallah taala yene didikan hatine lai we ye paine fa inna nasbin ala ju' wala nasbin ala nar hatta tainna kan magsandal kau dahil mulai kau gana tamun sandal buah tamar dah hatta bang kau mulai yune ni anakmu pasampang itu bang bangit atau kan itu ide maklai sisi kita diusang dan sanya mesti kita ini inalis Tuhan ni itu kenah hilang papinaham ini kau daagan hati sifat wahwi atau kan daagan ini sifat Tuhan atau kan ini nilai atu maka asih menamal anak maka asih menamal yene andan hatta tainna kami gaine manan da el nedawan magsandal ne kami da hatta tainna bang kami yene magsandal narka jahannam Memang di den buah den ini siosa dia hatta maghate hatta bi min wa sadi sikit evi bang ko inge pangusaharen maganak sini ngeddo anak alta anak ilu ne mangeddo alta anak iluin magdagay ne magdadagayin magparupang ne magparupangin maganyaya ne maganyayahin magakkal ne magakkalin sabab we ien kalamahan paite pares duet ien me pumtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala pamaisat bi usbatan bi hape kita bipinain-pain mangan dalam ubak da mangiun samian kue hapine lumaten bi lumabunggal atau kan sasakatanten bi kue hapine atau akan panemmek den bigi kita binemmek paibuan ubus ge kita binemmek samian ine nelu ine keu ineddo hati amman haram
Andu maka ase manamal anak tenbi maka ase manamal anda tenbi. Labi lubanen maka ase imaran tenbi. Kuene pinain kulay hape kita bisikpit-sikpit. Hape kita inalenan miskin sianu. Dahat jamang pinayaman. Dahat jasamian pinain dayahan manama si anu. Ine kaya pegge mag-anak sin hati. Gepandak na may pagkinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Lay sila hatte wiyene may mag-anak sinin hanggang ni pagkabaya mag-anak sin. Pegge we takitere magkadayahan may gai. Pegge amsin na duwang pungibuhin. Palawe inu 5 bulan magmula ni 40,000. Aa mamiskinin ngambahin ni magkamiskinan. Aa madayahanin ngambahin ni magkadayahan. Pegge we iyan na pong kinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ga te pinig, ga te lilay, we manusia, yene sa miyaan, bang imban haram, yene alta nila bang haram kaya tao kan halal. Bang niya, waktu te sabut te sa, bang we ini sa sabat tainte, manusiain we ye makakan haram. Atau kan we manusiain gay pinig ni, atau kan gay lilay ni, bang haram ke alta yene pagua kapa elle tujuie atau akan halal ke atau akan haram bang niya pente waktu te ko itu sabut te sa samang megana na kasapaswa sa pabalik insyaallah. Iyan na pong tinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala din iyan hab siniyene din sin saliha hab manamal iman nin hab manamal katalew nin iyan kahaba usaha ilanin saung iyan ni hadda pamaisip na yehi. Hapi keo mole ga niya tabuon bisan ine dabang mole keo yung sa miyan min ek katabuon ataw akan ken na sewa katabuon manglay siskite sa ine keo inet do hati amban haram. Inet do amban haram. Menjadi si kedua nimian, si katelu yene kadilikawan atau kafilikluhan yene si manusia mangan alta sin haram. Adam kabul yene pende kabul doa. Jangan git pakataima git tinaima Allah subhanahu wa ta'ala yene doa manusia yene. Niya manusia lay si kite pegge uso ni magpangadjiin dukhap may makanak magpangadjiin yan ay panangis ng isan nin mandua magtahadyod bangpain isang ni anak nin magkasalih. Peman bi. Sa problemahin yan panimek-nimek ni si waktu inasa kwene ineb daw ruman haram. Lukunen ineb daw ruman haram. Luma samyaan palayihan nin panambayangan nin ineb daw ruman haram. Sasakatan nin ineb daw ruman haram. Sehingga panayma wa Allah subhanahu wa ta'ala yan dua iyan. Wa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbal illa tayyiban. Benal kami manusia benal inna Allah subhanahu wa ta'ala sutsi gay naima banggay sa sutsi. O si kahinapusan hadis lay niya dambua pente miktulak-tulak dambua lella. Ketuhan bine dua pente benar ko lupahan mustajab siga isa bangke magtulak-tulak ng dua kay upabasag iwan tinaima Allah subhanahu wa ta'ala bisan ko nipis-nipis salopin ga niya alig-alig na tujuye demikian nin dua pente matetto et tujuh anak yan ang buwa lela magtulak-tulak niyan yun ay binisaranin pente ya Rab, okay, Tuhan ko ay Tuhan ko salta pinaangkat wene duwe tangan nin
tujuh ini pinangkat ini dua tangannya. Binisaranin ya Rab, oke Tuhanku, sa problemahin, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Fa anna yustajab lidhalik. Inangkat ini dua tangannya. Magbain ya Rab, yene magtulak-tulak niyan, sa problemahin, wa mat'amuhu haram, kinakanin ineddo aman haram, wa mashrabuhu haram, dukene inumannen ineddo aman haram, wa malbasuhu haram, dukene yene panipetnen atau kan semmeknen ineddo aman haram, wa ghudiya bil haram, dukene pandigannen, yene pamaketone barannen, yene pamaketone anakandanen, amman haram, fa anna yustajab lidhalik. Ko inge penne atau kan seingi panima yene dua yene samian na ien bangsai kahalan yene kinakannen inumannen du panipetnen atau kan panuligannen ke ined do aman haram. Iyan pun kinai sa agama Allah subhanahu wa ta'ala sika del sika empat yene painnya Adam qabulul amal alam qabulul amal salih yene janan gay penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala hinang ini nelu hinang ke yene basta hinang makasulut hinang hab Allah subhanahu wa ta'ala janan gay pagkatay janan gay pinima Allah subhanahu wa ta'ala yene painte sin hinang manusia bang painte kem in haram panuliganin in pangaltaan in aman haram ubus bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amban Ibn Abbas si waktu yene tabassa in ayatin Allah subhanahu wa ta'ala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O kampain ni manusia mangan kam yene amban rijiki yene samian si data bulak ituen halal yene pente mahalalin. Si waktu yene tabassa iyan faqama Sa'ad ibn Abi Waqqas faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'wah. Nengga yene samian si Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu fa inna ya Rasulullah okay Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'wah. Nadwa ke pain tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang pain ku hininang wene yene pain ke tinaima samiam yene doane ini bisara nabi ini bisara atau kan sambung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Fahabun sudsihun yene kinakannu dak umangan bang ineddu aman haram takun mustajab ad-da'wah janan iyan painte yene panyamaan cin dua asin manusia. Duk innal abda la yaqdifu al-luqma al-haram fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala 40 yawman. Denal yene rabwa ipun bang painte niya beisine dalam behene besine dalam bekilenne ine nelu ginisa ng haram lu na kesamian labayan men paganyaya atau kan pagdagay apus atau akan men pag akal atau akan
min pagdagang sinyene haram ma yutakabbal minhu amal 40 yawman. Kaya tinimaan Allah subhanahu wa ta'ala hinang painte min magasulot 40 yawman yene 40 idlaw. Sa yene rawahu at-Tabari fil awsat wa huwa painte si hadis ini nen niya painte pagkalamane. Sa pagke painte yene lakin ma'na hadal hadith thabit fi hadithin akhar. Sa yene ma'na sin maksud sin hadis ini nen ekka painte yene maksud kuene mi hadisan cini masalan yene lella magtulak-tulak mian dan buaru syabian maksudnen si jawab painte fi lujnati da'ima lil buhuth lil ilmiya wal ifta si juz'u at-thalith. Du tasabut tu syabinin wa Syekh Shalih Al-Maghamisi painte niya kalamane sabak si ma'nane niya painte hadis duk ekka hadis painte bang pasalan ien we tumungwa dina kita pahali dina kita paani bang painte sin alta sin haram. Iyan may pungkinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala pasalan kadilikawan atau kan kapiligluhan bang painte iyan ay pamakito te baranten do pamakito te anakandaten pamakito te pagsadakaten iyan ay painte inedo ang haram iyan subay painte septer kahante baranten teka sele wa akhirat dapat kewe dan tekang bisan pina iyan pinausa yene bitisten ku ahat gay pinausa Allah subhanahu wa ta'ala menggay tetilaw sikite atas 4 parkalain amban may 4 parkalain yene samiyaan ang malika min ayna ittasabahu wa fima anfaq bang yene pasalan pangalta bang amban pangiddoan nuyehin bang tuman siya pangsalan nuyehin iyan may pungkinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang pain yene pangalta tenbi bang pain yene pangalta tembi men atau kan pamakito tebi baran tembi pamilit tebi kem indabayu tebi bang pain isad suci atau kan bang pain yene ineddo we tebi atau kan teeddo we ti ang labayan samyan sin haram hangkan pin Allah subhanahu wa ta'ala yene wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba si tafsir Terserah kemian ayat dan sini ayat ini. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Yene dina kita mangan painte amban me alta rinit yene penger jiki wa Allah subhanahu wa ta'ala sikite bi yene halal. Yene haja mahalali. Tu ci tafsir painte al-Kathir dan buah man mufassirin painte lam yakul ta'ala kul ma razaqakum. Da magpain Allah subhanahu wa ta'ala pende kaka mangan kam yene pente ine pangarijiki wa Allah subhanahu wa ta'ala sika hatinen lai min buitu mang mesia si me magnanahuin sabi ki aku dumin ku magnanahu pende yene pende makna sin mimma si ayat itu pende min tu litab'id فكأنه يقول اقتصروا في الأكل على البعد واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات. دبوا من مكتبسل سين آيات نين yene pende min tu situen litab'id men dina kita samian men dina kinakanin hajja amban kasunduhan yene sirijikite pege yene maksudnya lai fakaannahu yaqul ittasilu fil akal al ba'd wa pende sakaulaulanin magpainin Allah subhanahu wa ta'ala ittasilu fil akal al ba'd wasrifu al baqiya ila sadaqati wal khairat. Kau pende sa kaulalanin magpainin Allah Ta'ala yene kulangan biyene samyan sitengit pag peinte pamangandin atau kan pagkakandin wasriful baqiya ila sadaqati wal khairat duk sinduehin atau kan talabbihin usal bisitengit pag sadaqah atau kan ine nelu hinang kasulutan hinang kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala in maksud yene sitengit pag tafsir yene si payman bisa si tafsirul kathir men alhasil bang niya rijiki pie ne sube bisa kyo masape pie ne pagsadakkan mo atau kan ine nelu hinang kasulutan atau kan hinang kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu painte tafsir si Tabari kulu ya ayyuhal mu'minun min rizqillah alladhi razaqakum wa halallahu lakum halalan tayyiba
Dugmangan campaign na yene o kami bangsa minin min rizkillah. Amma dijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi razaqakum ahallahu lakum. Duk yene amban dijiki hadja sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pengen dijiki sikam ahallahu. Duk yene hinalal wene sikam. Alhasil yene kemun dijiki tekite we tebi dukduhe mata tebi. Gate wen halal. Dina akan jekinakan yene hinalal yene samian hinalal we Allah subhanahu wa ta'ala kasunduehan amban pente rijiki dumain kemun rijiki we halal yene dumain yene takite we dua matate rijiki we halal sakina dina akinakan sikitehin dina akineto sikitehin dina pamaketo barante dina pamaketo yene anakan daten yene rijiki hajja mahalalin. Ia me pungkinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala ini hatu arak manamal tumaha na ia murah-murahan mangpain isab suci pengalta tenbi nuksalta mangpain kita bimule hab hadarat Allah subhanahu wa ta'ala dalam riba dalam ase dalam rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpos billahi wa ini alai tabisaraku gaitan tuhab pekalebi atau kan ini alai me pagmaanaku kulang atau kan maglabi antu maaf sikam ibu-ibu maaf nuk labil wanen magpaampun kita bi tuju Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.